Dakabawat banyak lingba kisla ki khana pateng kathan chite lami ni kalaya kendo jing nakadaw ke jingsha ben hakari India ka shamilade bakala sha no ben teki bon pau Snem Henry kini ke jinglong ka badum kala kella hadin Snem hajar khatsaw hadin baka sarkar umudi kala shim ki sen jam ki bakraw ban kintiu ya ka roi ka par ka shongsuk shongsan ha ke imlang sa lang berkesuk kesan hapo kani kathan Myntri Rangbahduh jongkari Narendra Modi unget ba kabenta ka bakongsan jongkari India kadai kathan chitei lami ni jongkari pat onom artatin ru ban wengno ya kino ki maujin thud ki bapinwit ya kalinti jongkaroi kapar ha kani kathan ulabo ya kathan chitei lami ni ha ka do no jongka jingpet jingai jong u bat uthmuru ban penlong ya ki jilla kathan chitei lami ni kum ka khurdop kari shakaphang shethelap sepni ka doba Asia nakababu ya ka jilla Meghalaya hakamap lintirel house Snem hajar khatsaw bat ka jingishim benta ha ka jingbam smai jong Myntri Rangbah ka jilla Meghalaya kontrat ki sangma bat ka kinhun Myntri jong house Snem hajar phaulai ka jingedai habdeng Myntri Rangbahduh jongkari Narendra Modi bat ka jilla Meghalaya khamtam ka dei ka bakerpang Hakashiti sha Myntri Rangbah ka jilla Meghalaya kontrat ke sangma ha ka arpusau tarik ubnai jilliu hajar phausan umudi ulatho hakanu ka por bangawan yu kejat sha jilla Meghalaya ngala shat telup da ka jingi jongki patba ka jingi tenat ka mai mariang bat ka bor bamla tho jongki samla baklan bor jongka tang hadin Snem kum Myntri Rangbahduh jongkari umudi ulawan yu kejat ningkong syakini ke jilla house Snem hajar khat henriu bat la no ru ya kadak bamla pendam haki do nod bat ke jingmut jing perkhat jong kibreu ulai shim benta haka plenary session ke ba henriu pusan jong ke North Eastern Council ha ke jingya donlang jong kilat bat ki Myntri Rangbah jong ki prateli ki jilla kathan chitei lami ni kari India hanong ba shalong Myntri Rangbahduh ru ulakawe lama ya laiteli ki rel ki bathamai par ulabo maunong rim ya ka Ampati Stadium Lingba ka video conference ha ka jingya lang patba ka balalong hamadan pulo hanong ba shilong ha ka jingwan jong usane Myntri Rangbah ulale jingo ya ka shnong mauplang ulatip ru kum ka khasi heritage village bantip hi dalade shaphang ka spa karhai ha ka liang ka kolshor par kariti ka distur jong ki jat din reu khasi pat jantia ulat hau khana pateng da ka bakala long Myntri Rangbahduh ubaningkong manle jingo ya ka shnong mauplang ka ba itnat bat lapin shobi ya baro kat ba udang persyang bantem ya ka ksing khasi ringkat bat ki nongshat tenrai ha ka program tenrai bala penlong ban le burom ya hashnong mauplang Habakran cekarinsan X syapang kani ke jingwan yu kejat jong Myntri Rangbahduh ulabu ya kidur berkidur ki jong ki bala pin ya kapor ba ulat tem sing ningkong ki lahikai nga bantem ya ka badhadin pad uway na ki ulat hap yang namet kadai ka khilmat ka bakerpang nga dasngoburam sngorit shisha kamdon kanu ka bok ka bakham khrau ban ya ka bayo ya ka jingyaro na ki patba jongkari la ong Myntri Rangbahduh umudi ulale jingo ru ya ki yeng trap ki bedai ki dak kishin jong ki hima khasi tendrai pat ula penlut poru ban pe ya ki kamsho nar ki bala pin pau ya ki ru komsho nar tendrai jong ki hapreng ke jing trikam jonga ngalas dang ru ya tourism house nem kin chiajak na spak na riu ban yalam riu hala tang mau plang bat ke ni ke jing ya treila ga jing ya shimenta jonga ban yalam ni ke kam ku munong pratenti lala ban yo ke jing kershan na kaliang ko office yung lingdo hima mau plang hakaba
Kabasngau tu nak dia kalong banalor ki way ki bawan ban jungo ai kalau kentang haka Snem arhajar khat nriu haka arpu praterik jom nai mi brai jimang laban ong Prime Minister Narendra Modi Prime Minister Bodomrom jong India jongi royo ban wan jungo ya kani ka lau kentang hasnong jongi bat kabasngau tu nak kalong banakaliang jong sarkar Meghalaya haka kalayo ban jiet tang yang amar way ban shimti ban yalam linti ban yathu khana sepang kalau kentang mau plang sepang kajela mekalia bat kuipat ki culture ki tradition jongi tegum ta ngalayo ya kalat ban yakren bat u bat kelasno tanat kalong hapadeng ki yakren ngaya thu sepang kumdo baki kasi ki pendek pensai kalau kentang bat kunjuk ka khana sepang gajai ban riau kasi jongi ke bangi ajat chakme tenre ngalayo ban ong sikentin ong sa ngi donro ko project ke bangi Myntri nak bantaban pendek pensai ke memoriang ban ngenti ko kot bagi kot hasil sumtirat plus project kaba ngas ngau setenat kalong uang ngadon sibun kafan ngadon sibun ki jing ki kapisa nak bentaban penong dari India kari kabala ban make India clean uang kabamut ban pelong dari India kaba jerngam bar kaba khoj kaba suba adien je kren kumni ngala ya lam lenti u la ya poiru ka jakaba ulai ban pe ki jakaba ya simenta ki nong chat ki nong khen kinong kemut kinong chat kinong ya ruai tikum ta ulayo ruban ya simenta ka batem ya keksing bakanaka bat ki wede ki benta ba udai ba ulai simenta to si ula perlu hadu kuma ar kenta siceng tang po mau plang la ban pin kan ma hang ni ba hashwa ba un le yu kjat chamau plang ha East Khasi Hills District 8% kilometer nanong ba Shillong markhap bat kalau kentang Myntri Rangbahduh ulale jingo ru ya kakshat Elephant Falls kabadai kawai na kijaka jingo kai kapau nam tam hanong ba Shillong kabadai kejaka kapak kenjai bat kamai mariang kabalaj na ki Jingrakhe katba ke jingwan jung umudi se Meghalaya kalong kabalingkot kipat ba kani ke jilla kim shimla don kamban upslem than hashwa banyo ibyang ya u hau Snem ubabut umudi ulawan yu kejat biang hakasin ka ba ar handong ba Shillong ha ubnai no pra ar hajar khat nyo habdeng ki jingpen kret pen krum na ka benta ki election jong ka yeng dorbar thau an ka jilla Meghalaya ula ai jingkran padba hamadan polo pansdang ya ka jingyalap election ka seng BJP kabala julong baro shikata ka ketem bakhlan bor jong kaseng Kongres. Ula pli perda ya ke project na surok na Shillong nong ston tura bat ula pli pai baru ya ke op history kam ke batemai jong kaseng ke pinyas no lang ya ke jingkner kti ha ka san hima sima bat ki kam penroi. Ka project surok Shillong nong ston tura kala yarap ya ka lek kawan ka bakhambha bat kham kloi hapdeng kanong ba Shillong bat tura ba menchua kadai ka bajngai bat ka bashimpo shibun kani ka surok ka bakhambha kala nang pinbha shu ya ka lek kawan jong kinong song shnong kinong jungo kai perthai kala kham pinsuk ya ka kit ka ba ya ki mar ki mata kintiu ya ka roi ka par ha ka than kintiu ya ka yok ka kot kham pinbha ya ka jingsngan bat kala nang pinbha shu ru ya ka roi ka par ha baro ki liang harilom garo bat haka pangsep ni ke jilla Meghalaya. Haus Snem arajar arpaway kashnong kongthong ya kabala tip hambharu kum ka Whistling Village ki lale buram yo Myntri Rangbahduh Narendra Modi takaba pinlong yo u shibenta jongkani kariti dustur kapa kerpang kapa nado ki spa Snem minchwa. मुझे खुशी है कि पिछले 50 साल में मेघालय के लोगों ने प्रकृति के पास होने की अपनी पहचान को मजबूत किया है। सुरीले झरनों को देखने के लिए, स्वच्छ और शांत वातावरण अनुभव करने के लिए, आपकी अनूठी परंपरा से जुड़ने के लिए देश दुनिया के लिए मेघालय आकर्षक स्थान बन रहा है। मेघालय ने प्रकृति और प्रगति का, कंजर्वेशन और इको सस्टेनेबिलिटी का संदेश दुनिया को दिया है।
खासी, गारो और जैंतिया समुदाय के हमारे भाई बहन इसके लिए विशेष तौर पर सराहना के पात्र है। इन समुदायों ने प्रकृति के साथ जीवन को प्रोत्साहित किया और कला संगीत को समृद्ध करने में भी प्रशंसनीय योगदान दिया है। Kinong song snong kila thau ya kasur kan od ka kerpang na ka benta jong u kum ka dak ka buram bat ka jings ngungu ya kisin jamba ka sarkar India kala le ban kintiu ya ka snong kong thong kum ka jaka jingo kai ka ba kong san e jong ka ne kari. Kedurki ne ka video jong kane la sam da umudi hadin ba ladep bo da Myntri Rangbahduh ka jila Meghalaya u konrat ke sangma ha ka Twitter. Kasnong kong thong ka bajngai kumba 104 kilometer na nong ba Shillong ka ba Minchwa kala sha ino marway na ka ribaro ka way minta kala kalalong ka jaka jingo kai ka ba pau jong kani kari. Hakakat pra tarik uno pra 8,000 umudi ulawan Shenong ba Shillong bani shimbenta ha ka Jingrakhe Jubilee ksiar jong ka North Eastern Council. Ulapli padba batbu maunong rim yaki project penroy ki basyong dor palat ya ka 8,000 South pa san phuklur tingka ka bakunthop ru ya ka jaka puli ka bathamai jong ka IIM Shillong ha sauli ka jingkintiu ya ka tanat telecom daki tower 4G ki bathamai Buntili ki projects na surok, ki mushroom spawn laboratory, ka integrated beekeeping development center, pat ki therbo kot hindi, fakilang ki jila, ka than chatela mingi, jong kari India. Honorable Prime Minister has visited North Eastern region 70 times since taking over charge. What do you expect from others? Members of Parliament have visited NER more than 700 times. Now, from management angle, if the leaders, the political leaders of the country are giving such focused attention to NER, see the whole bureaucracy will have to, you can say, exceed their expectations. So, they are also working day and night to ensure that whatever dream our Honorable Prime Minister has of Viksit Bharat by 2047, become Atmanirbhar, act east, promote trade towards Southeast Asian countries, all those things, you can say definitely the whole state machinery cannot sit just like that. So, everyone is trying their level best to contribute, and I am happy to say that in North Eastern region, for example, Sikkim is fully organic state throughout the world, number one. So, isn't it a very good Mizoram, full functional literacy? Is it not a big achievement for us? So, there are so many things which NER owes to the drive of Honorable Prime Minister, and I am sure that NER would be definitely shining star for our country.
Haus Snem ubabot, Haus Snem Hajar Pholai, Narendra Modi ula penlong ya kejingyat patba kabakraw hasurok shalong kumshi benta na kejingyalap election jong nakabenta ke election siya kaying dorbar thawaan ke jila. Myntri Rangbahduh lalit bu sentiru kum kadak kaburam hakmat kidurmat jong kilangut kinong yelek la yut ki bapau nam jong ke jila Meghalaya. Utirot sings im jong kerilum khasi ukyang nongba kerilum jantia berupatugan sangma jong kerilum garu kibala yeng yele persha yakip hareng haplau jong ke State Central Library hapo kani ke nongba hakaba hadin pat ula peteng biangru ya kejingyat pat ba hakisurok batkilinti singking jong kani ke nongba hakani ke jingwan yu kejak jong umudi ula ai jingkren ha kejingalang pat ba hanongba shilong bat hatura kejingalap election jong umudi ha Meghalaya kala pinpau ya ki jingkular kaseng BJP ban wanra ya karoi kapar bat kilat ki lenti ban khanglat ya ki kambam sap bat kiwei kabahapan pinpau ni kalong ba Myntri Rangbahduh ru ulawan penyishim benta ha kejingbam smai ya Myntri Rangbah kejala Meghalaya u kontrat ke sangma bat ya ka kinhun Myntri jong ha kanyo tarik uleber hajar pholai kejala Meghalaya bat kijinglong kerpang jongka kila kring ya kijing mudur jong Myntri Rangbahduh jong kari lapin pauru ya ki katu kat ni tili kijing jam syakmat bat kijing job jong kejala hakarinsan jong kari baro kawai ka eri silk lani ka Ryndia jong kejala Meghalaya kabalala benyo ya kijing itu kerpang geographical indication lani GI tag na kabinta gini ki jan balathan dakakti bala airong airup tenrai bala pinmiru hakarukom kabaha kalala ban pinpau haka jingkren Myntri Rangbahduh haka program Man Ki Baat jong umudi ula pinpau ba kajing itu kerpang ya kajan Ryndia ke jala Meghalaya da ka GI tag omtang bakadai ke jing sngo sarong ya ke jala henrei da ka benta karihi baro kawai by attaining the GI tag. It is not only the milestone to the traditional weavers, but it is a huge achievement to ensure the sustainability of this traditional practice that has already been there in place since our ancestors until date. And we understand the fact that by attaining this GI tag, it will ensure to protect the authenticity of Ryndia silk, as well as to pave way to strengthen the market within this particular area, as well as the state and the country as a whole. As a local legislator, I'm speechless and very delighted to see that the practice that has been there along through the weavers of this particular area where I belong, it has come into the limelight, and it has come through the lips of the highest office of this country, the Prime Minister of India, to indicate, to mention about the importance, about the uniqueness of this particular yarn, that is eri silk, which is being developed from this particular area. So on this note, I would like to give my special thanks to the Honorable Prime Minister, to the Government of India, where it has been mentioned time and again in different platform, in different discussion, and one of the very important program of the Prime Minister that they call it Man Ki Baat, where he has mentioned, where we interact with the people of the country. And we understand that since the inception of this practice within our state and our district, and especially on the 12th of February 2021, it is a day where the government of Meghalaya has recognized Diwan Umden and the Right Nungtlu as the Eri Silk village. So Meghalaya receiving its GI tag is definitely a huge stepping stone in terms of reputation by building Eri Silk premium brand image. It'll also help in legal protection from unauthorized claims, and also help consumers know more about the authenticity of the product, and also it'll help us in
gaining recognition, global recognition for our products. Hadin pengilayo yo ji aita kat no ngidap da kajing kemen bat kajing sungu ke bekrau ya ka sorkar ka balapai khmat sangi kinong tanjan bat ban kentiu ya ka kom tanjan Ryndia jongi bat ban penpau sya ka perthi ya ka kom tanjan jongi ya ki jan Ryndia ki bangi penmi lengba uknyang Ryndia bat ban pen itu chu sya ka perthi bangi long try bat ne bat pensa ya ka riti dustur ubarim Hakapor ba u la ai jingkren hakabenta ka ba shispa sao jong ka program radio man ki ba jong u Narendra Modi ulai ro ru ya unong song snong ke jela Meghalaya uba Brian di Kharpran bat ka kunhun jong u na ka daw ba kilala ban la palat ya ka khat nyos pa tili ki krempuban hakane ka jela rilom tak bas ngongo ya ka jing trishtom jong uba Brian bat ka kunhun ka jong u umodi ula kentu ya ki pat ba jong ka ne kari ban let jingo yakini ki krempuban ke jela Meghalaya ka ba la kala longru ke yeng jong ki kakto kat ni ki krempuban ki ba jileu tam par ki ba jrong tam ha ka परथै साथियों, मुझे ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन। वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव मैप पर ला दिया। भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद है। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के उन जीव जंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मेरा ये आग्रह भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। Shu u Myntri rangba ula kedauru syapang kamaulenong kasnong kabakhuit tam hadauba Asia bat pinpau ya kajingkmen jong u halor kumno kasnong kabarit bat kabadan hakijaka bakendong jong kathan chitei lamingi kari India katreshit rehem bat pintulun ya kikam bat ra ya kubor jong kakhuit kasuba Dengan sengongue nakabenta Prime Minister Budan Buram jong kari India jongi ubaju penpau barabor siapang kamulundong bakalong kanuksa nakabenta ke Jingrakhe udang nur kata-kata ba kinokendong jong kari India barak kawai kinong ke bakhuj kanang bakar India kanang kiu siaprang ha kanam ke Buram ban haki benta baro tinamar kata kerpang ngesngu ban penpau ke jing sengu kum kesenong melendong ila sengu Buram hadu kata-kata ya Prime Minister Badan Buram jangari India yangi ba kenmau yangi ba utip yangi ba ladadan kala lelai ngira kwar kum kesenong barakawai ba onwan jungo ya kesenong yangi sisin hakal kopor kebola ban pelat lagi kopor jungo Kajing yu ijngai balabu da Myntri Rangbahduh jongkari Narendra Modi na kabenta ki jela kathan chitei lami ngi kalong ban pinlong ya kani kathan kapapahu pahai e hapo ri India bon ki daw ki larung hapo kajing mut jing perkhat jong u ban kinjo ya kathong jong u ban kintiu ya ka yo ka kot jong kani kathan bat ka jela Meghalaya klam ko no kajing artaten kala yo ya ka jaka ka bakerpang hakado not Myntri Rangbahduh jong kari